Lishonile Mbukeli asikuvusele tindzabeni kulendzambama kanti nalamuhla sitetfula bukhoma emkhulukaya wetindzaba te-SABC e-Auckland Park eJozi nati ilethamba embili. It is very important that we are not transactional. It is very important that we maintain very strategic partnerships in dealing with people. Likomishana lamadlanga litshelwe ukuthi kunekungaboni ngaso linye emkhatsini kwema-Hawks nemaphoyisa latayilekile. Of December, the men for trains will do a march that they for 365 days they will go into communities where there is high domestic violence, where there is femicide. Lamuhla kuqala umkhankaso wemalanga lalishumi nesithupha wekulwisana nekuhlukubedwa kwebantfu labasikati nebantfwana. Don't look down to any opponent. We prepare for all our opponents the same. Onke emehlo atawube athe njo emqhudelwaneni wekugcina wemidlalo wesibhakela lonyaka iSurvivor the Eliminator Round. Likomishana lamadlanga litshele ukuthi kunekungaboni ngaso linye emkhatsini kwama-Hawks nemaphoyisa latayilekile. Lokhu kuvele ngesikhathi lelikomishana livate tfulo temalunga ema-Hawks latshele lelikomishana ukuthi bekangakahlosi kuyombopha Katiso Mlife ngesikhathi atheleka ekhaya lakhe nyakenye mhla tisithupha ngenyanga yeNgongoni. Luphinzela abangidzaba mlonyeni lamuhla eKhomishaneni lamadlanga lidzaba lekuhlasela kwama-Hawks ekhala Katiso KT Mlife. Lokwendeka nyakenye ngenyanga yeNgongoni mhla tisithupha. Diphatsimandla tema-Hawks letivele ngembi kwaleli komishana lebetingcenye yalaba labahlasele ekhala Mlife. Litshele leli komishana ukuthi betiyoqinisekisa imininingwane letsite ekhaya lakhe hayi kuyombopha. Lokhu kuta ngemva kwetinsolo letithi kwangathi kwaba nemalunga yama-Hawks lavimbela kuboshwa kwakhe. The reason why I needed the reference number is to report back to my superiors as to, like, normally what happens, I have to report back using a reference as to we engaged with the investigators there and they were engaged with this operation using this case number or this inquiry number. Warrant Officer Paul Khatebe losebenzele ema-Hawks ukugcizelele ukuthi vele inhloso yabo bokungasiko kungenelela etinhlelweni tekubopha Mlife. There was no reason for me to interfere with anyone's duties. As soon as we arrived on the scene, it was clear to us that it was a legitimate police operation. Lokungahlangane kwemibiko ngalokwendeka ngalelo langa kwende ukuthi leli komishana letibude ukuthi ngabe kunokungasebenzisani kahle emkhatsini kwama-Hawks namaphoyisa. Let me talk about myself first. I think the way we operate, because we are very much about collaboration, it is very important that we are not transactional. It is very important that we maintain very strategic partnerships in dealing with people. Leli komishana litawuva bufakazi lobutawetfula ngilona bekakhipha umyalelo wekugcina ngalelo langa kuma-Hawks lekuvakala kwangathi inhloko yama-Hawks Jenene Godfrey Libya kuyachubeka kuhlala kwaleli komishana. Ayaqhubeka emalunga ePhalamende nekuphinzilida Lieutenant Jenene Puleng Dimpane ngemibuto ekomidini lesikhashana lelihlete ejele eHoshi Mampuru ePitoli. Dimpane utshele leli komiti ukuthi ke akamati somabhizinisi Vusumuzi Kate Matlala lothinzeka ekutfoleni amathenda emaphoyiseni ngalokungemthetho. Dimpane ubutwe ngetingcinamba letfaka ekhatsi nekushintshwa kwetinhlelo tekusebenta ehhovisini lelibuke kukhipha tinkonileka nemathenda. Utheke imithetho leyengamele kukhokhelwa kwetisebenzi nalabatfole emathenda emaphoyiseni athi mange tshinje. Kusenjalo Matlala ngekusebenzisa ummeli wakhe utshele emalunga leli komiti ukuthi usengakakulungeli kuvela ngembi kwalo. Matlala uthi usengakatilungiseleli ngalokwanele. Lieutenant Jenene Puleng Dimpane uvete ukuthi kuba khona kwaleli thimba lelibuke kulabo sopolitiki lokufaka ekhathi neoperation Vala Umgodi kwadla ngetulu kwa 1 billion amarandi eminyakeni lemithathu. Dimpane uthi le mali bengaphumi kuluphelo imali wasemaphoyiseni kepha beyitfolakala ngaletinye tindlela. The reason why we would then go and look for alternative funding is because of the financial constraints that we find ourselves in. We have experienced financial constraints in a form of budget reductions on our operational funding. Dimpane utshele likomiti ukuthi weva ukuhlakadwa kwaleli thimba belibuke kulabo sopolitiki etindzabeni hayi ngekhathi emaphoyiseni.
uthi kwamangalisa ukuthi Phimiselo Daketa ngaphambilini tasentshentiswa njengobufakazi ngalesinqumo lapho agcizelele khona ukuthi imali te-PKTT betingaphumi kuye. Wengete ukuthi wavetwa njengaloyo bekasekela kuhlakatwa kwaleli thimba belibuye kula kwesopolitiki kanzi leli thimba bekusalinzeleke ukuthi liye nakuletinye tifundza lende umsebenzi lofanako. For the purposes of allowing this task team to then do their work, we agree with the National Commission that the initial allocation will then be 20 million. You will note that the project leader had requested 94. Timbane uchubeka waveta ukuthi tikonileka betibita imali lengo-466 million marandi lefake khathi nayenye leyanikwa Vusimuzi Khet Mahlalo wabhadalwa 48 million marandi ahlolwa abuye aphenywa kwabuye kwaqinisekiswa ukuthi kukhona lokungazange kuhambe kahle. Uthi commission waphoyisa kuvelonke Fani Masimula watshelwa ngaloku. Uthi lokuvisa buhlungu ukuthi labo labatsinzekako kule nkhohlakalo amange bajejiswe kunaloko banikwa sicwayiso lebesibhalwe phansi kwababetele ukuchubeka ko. It's an embarrassment. We are tired of management or senior management not dealing with irregular expenditure the way it's supposed to be dealt with. So we approached him from a risk management point of view to say, we will appoint somebody to do an internal investigation, and then the report comes out and it says somebody must get a written warning on a damage like this and an embarrassment like this. Umsebenzi waleli committee uyachubeka njengoba kusasa kulinzile ukuthi live bufakazi bavusimuzi Khet Matlala. Mvunankulu waseGauteng Panyaza Lesufi wendlulise kubonga lokukhulu kumengameli Cyril Ramaphosa ngekwethemba lesifundza ukuthi sihole ingcungcuthela ye-G20 ngempela-sonto leyengcile. Akhuluma nebetindzaba mayelana netinhlelo letendiwe talomhlangano Lesufi uthi ke konke kuhambe njengekweluhlelo. Mvunankulu waseGauteng Panyaza Lesufi ubonge bashayeli nemkhakha wematekisi ngesineke sabo kulandzela kuvalwa kwemigwaqo lokuqale ngaLwesine evikini lelengcile. Lobe kuyingcenye yemigomo eqinisekisa kuphepha kungcungcuthela ye-G20. We wish to extend our deep gratitude and deepest appreciation to all the individuals and organizations whose firm dedication and collective spirit were instrumental in the successful hosting of the 2025 G20 Leaders Summit. Mvunankulu uphinze wancoma betekuphepha ngeqinisekisa ukuthi lengcungcuthela ichubeka ngaphandle kwetihibe nekuphathamiseka. When Gauteng was entrusted with this landmark event, the first on an African soil, we recognized it as both a great honor and a significant responsibility that we needed to execute on behalf of the country. The path to the summit was not without its own challenges, but it was through a collective, solution-driven approach that we were able to showcase our province and our nation's capability to the world. Lesufi uthi labasebagunyeni babophe bantfu labalinganiselwa ku-1,799 ngaphambi kwekucala kwe-G20. Lisekela lamengameli Paul Mashatile bekadze livele embi kwemkhandlu lomele tifundza lapho bekadze liphendvula imibuto itindzabeni letimbalwa letitsinza live netakhamuti talo. Le mibuto ke ivele kumalunga alomkhandlu lavele emaqenjini etepolitiki lahlukene kuleli. Lisekela lamengameli Paul Mashatile liphendvule tinhlangothi letimbalwa kulesombe lelapho khona lo mele licembu le-DA ufuna kwanti ukuthi nakwenteka lelicembu letfule noma livela nesiphakamiso semthetho zivinya lokuqinisekisa inhlala kahle abantu bakuleli lisekela lemengameli litasekela yini ngaphandle kokubuka ukuthi sivela kuphi. I will support any legislation that is introduced by members of parliament irrespective of any party they come from. Lutsabo lemandi selihlupheke kakhulu imiphakathi lemnenge kuleli bese kungamangalisa ukuthi bengeke lwavela kulesombe. Nembala emalunga eParliament aluvetile Mashatile wawahlangabetha ngetimphendvulo elihlangothini lwahulumende. Government remains committed to improve the provision of reliable water supply, especially in townships and rural areas. Mashatile uphinze wagcizelela nebumcoka bawo emandi. When we say water is life, we mean it. It's not a slogan. Akuphinze kwaba nemibuto ngelihlelo lokuphoyisana lemthetho kuleli njengoba kubonakala kwangathi luyandengandenga. Ingabe ke tikhona indlela eqinisekisa ukuthi luba sesimeni lesifanele kuciza live. Government is investing in an integrated, intelligence-driven approach
This strategy will ensure that gangs and criminal networks are investigated, neutralized and dismantled. Tiwombe letfanele tide kulandzelela tinhlelo tahulumende lekuphindza tichushise uhulumende ngaloko lokulinzeleke kuye. Lamuhla kuqala umkhankaso wemalanga la-16 wekulwisana nekuhlukumedwa kwebantfu labasikati nebantwana. Kanti-ke i-Women and Men for Change ilitiko lemaphoyisa emgwaqo kumasipala lomkhulu weTshwane ishucele eMamelodi ngalokubulawa ngesihluku kwebantfu labasikati nebantwana. Leli tiko linxusa emadvodza ukuthi akhulume ngekuhlukubeta ngekwebulili nekuvikela abantfu labasikati kunekubhebhethelekisa ludlame. Liphindze lanxusa betemthetho ukuthi bahole lembi balwele lushintsho. 10th of December, the Men for Change will do a march that they for 365 days they will go into communities where there is high domestic violence, where there is femicide, and we want to tell the communities we need you to stand up and we need you to not be scared and talk out. Ganzike eMpumalanga tisebenti telihhovisi lemcondzisi wetekushushishwa kwemphakatsi tibe neluhambo lolunekuthula tikhanyise emakhandlela kuhlonipha labo labasinzile netisulu tekuhlukubeta ngebulili. We are having the Thuthuzela Care Center models in the NPA. Those are institutions or the models that are being created to ensure that where there is a gender-based violence survivor, all the necessary evidence that is needed to ensure that we prosecute successfully the matter are being gathered. Enyakatfo Kapa labasemagunyeni beluphiko lwetekushushisa kufaka ekhatsi bashushisi bameli netisebenti taloluphiko babambe umshuco lonekuthula njengaluphawu lwekuba ingcenye lomkhankaso wemalanga la-16 wekulwisana nekuhlukubetwa nekubulawa kwebantfu labasikati nebantfwana. We are rolling out what we call a domestic violence protocol, where we case manage domestic violence as well, because we are quite aware that it starts with a small thing in terms of a clap, it will end up in murder, and eventually the criminal justice system will respond at a later stage. Labasemagunyeni beluphiko lwetekushushisa velonke bathi batawuchubeka nekweseka labasinzile kulokuhlukubetwa ngebulili. Sihlobo salobeka ngumengameli wakuleli ngaphambilini Jacob Zuma lebantfu abaso bebafana bangulabanye balabo labalishumi nemfica labavela kuleli labavaleleke eUkraine ufuna ke labo lababahehile ukuthi bashushiswe. Indvodzakati yaZuma lenzala sayivule licala yavulela dzadzewabo Duduzile Zuma Sambudla kanye ke nalabanye lababili ngetinsolo tekuthi bayatsinzeka kuloku. Zuma Sambudla uvule licala lekhwabanisa lapho wazi khona ke wadukiswa. Lamadvodza aqhubeke njalo nekwenda lubito lekuthi afuna kubuya kuleli. Noma kuzokwenzeka yini. Uthumele emoyeni nekudla akungene emlonyeni nebutfongo abufiki ngalokunjalo. Phumla Zuma lebeyangusibali walona beyangumengameli wangaphambilini Jacob Zuma akafuni kuvala utho kepha la kufuna ukuthi kubuye abantwana bakhe baphephile. Laba ingcenye yalabo labalishumi nemfica labavaleleke eUkraine. Abantwana bakhe bebafana labathathu batukulula basihlanu bangilabanye lekusolaka ukuthi bahehwa sihlobo ukuthi bawuceceshelwa kwabona ogadza eRussia ukuthi bethenjiswe umsebenzi uma kuphela ukuceceshwa kanzi futhi uthi ngesikhathi lelicembu lifika eRussia leninketwa emakoni leya ukuthi liwahlikihle labekade abhalwe ngesiRussia ngemva kwaloko banikwa ema-uniform dibhamlet sezingeni lelisetulu kanye netichumane base bahanjiswa nemasotsha aseRussia. Abakwazi ukuphatha uMess angisho ngoba kuzingane zami. Ngicabanga ukuthi zonke lezi zingane ezihambile ziphila leyo mpilo. Kangakanani ke usinikezwe isibhamu ungakazi usiphathe kuthiwa shona khona. Kulengiswa ama hand grenade kuwena kuthiwa shona khona ungakazi utrain. Sasingazike ngangingazike ukuthi kuyoba nje. Uthi lokuthi nje bantwana bakhe bahehwa sihlobo sakhe kwenda simo sibe sibi kakhulu kungakhulumeke. Uthi ukile wacela lona beyangumengameli Jacob Zuma ukuthi angenelele kulolu dzaba kepha solo kude lokucaca lokuvela kuZuma. Ubaba mayifika eRussia wazama indlela zokuthi wayethembise ukuthi uzobuya nabo ngoba yonke le ndaba akayazi. Uthi ke wapha akakwazanga ukumbona President waseRussia wabhala incwadi washiya nemali yokuthi abantwana masekulungisa into zabo bathenga amathikithi babuye
wacela nokuthi bakhishwe kule danger zone abakuyona ekungenzekanga ke. Zuma uthi bese kusikhathi bantwana bakhe bebafana bangasebenzi kanti isimo lesibaholele ukuthi bagcine bangena kuloko la kuthandazela manje ukuthi bantwana bakhe babuye baphephile basaphila. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba mawucedza kungena tisekhona hlala nathi. Sikubutile mbukeli ukuthi kubonakala kwangathi uhulumende wakuleli uyakhona kulawula lelive nakunemihlangano lebalulekile. Ingabe ke ibese ifasa kuphi ukuthi achubeke ngalendlela umbono wakho uyalandzela? Nakubonakele msakazi buka phela iG20 ukuthi ihambe kahle kanjani, security bekahle tight waphazamisela okuncane kodwa bakugwema. Kusho ukuthi lana kuthathwa thina nje kuqhashazwa thina bayakwazi kulawula lelizwe. South Africa ubonakala ilizwe elingasingatha yonke into apha ehlabathini kodwa uyohlulakala kokusingatha abemi boMzantsi Afrika imfuno zabo akasimameli isikhalo sabemi boMzantsi Afrika siyakhala nge-gender violence siyakhala nokuhlunyezwa kwamanini. Iqiniso ukuthi uhulumende wethu ayikho into engambhalelisa ukulawula ilizwe leli. Ikingabo ukuthi basithatha kancane bayasidelela. Lento leyibonisa ukuthi thina sibaluleka ngohulumeni wethu la eSouth Africa sibaluleka abantu ababalekile laba ngaphandle ngoba baphathelwa phezulu. Thina akasiphatheli phezulu sihlale sigangelo yonke into. Usiphathela phezulu kuphela makuza amavoti and yithi simupha umsebenzi lapha simvotela. Lento leyendekile ikhombisa ukuthi uhulumende wase South Africa akasihloniphi njengetakhamuti akasithatheli enhloko unenzaba nebantu bangaphandle kwamele ukuthi ashintshe kwenda athule insita njengalesikhathi abambe iG20. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Nasivakashela timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo onke emehlo atawube athenjo emqhudelwaneni wekugcina wemidlalo wesibhakela lonyaka iSurvivor the Eliminator Round. Lo mqhudelwano utawudlalelwa eCampton eEmperor's Palace kanti ke imali lebekiwe ngu2.5 million wemarandi. Uyacala ngaka ukuthi kube nemjikelwano lofana nalona lolerfa yeGolden Gloves kuleli. Ricardo Malajika nguye-ke lotawube asembini letawube ibukwe ngibobonke ngesikhathi abukene eTulu na Vince Paras wase-Philippines. Balwela sicoco i-International Boxing Organization World Super Flyweight. Loka Malajika uthi akamesabi nezenani Paras nanobe nje ehlulwe kathathu kuphela kutimbi letingamashumi nesiphohlongo. I'm definitely going to get a win, you know. Don't look down to any opponent. We prepare for all our opponents the same. You know, we're both young, 27, I think he's also 27. We're both young, we're both hungry. Phikelelani Khumalo lobe adlala ibhola uceceshwa nguColin Nathan Nyalo kuTemakuthuva utawube alwela sicoco iABU Middleweight. Lapho ufuna sicoco saDuvan van Heerden. I've already told him I'm going to smash him, so there's no need to tell him. I'm coming for you. I'm going to demolish you. A lot of people think it's going to be an action-packed fight. It's one-sided. It's going to be one-sided. Talking the talk and walking the walk. Everyone, the last few opponents said that. And what happened? You're no difference to any other opponent. Just another man standing in my way to take the belt. Lo mdlalo weTemakuthuva utawube use-Emperor's Palace ngemgcibelo ebusuku. Mina ke ngingumdudu Zindlovu. Leti tindzaba te-SABC ngikuphi ngise-Kempton Park. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu.
Rebecca siyavuselana kumbukela izindaba zeSwati khona ke ekhaya ko SABC1 nathi ke lesiphethe kulihlelo njengoba ke sewubaka bandi kwethula komkhankaso wemalanga le-16 wekulisana nekuhlukunyetwa kobumakene bantwana kulo lelive leNingizimu Afrika. Ngetulo kwaloko sineliphakelo letimali lwasemkhasini kweminyaka lebakasike lethulwa indvuna yetimali kulesifundza seMpumalanga njengoba ke sitawuhamba sibena ke indvuna bonakele majuba kulo ke lihlelo letiphuma embiteni. Siboleke indlebe ngensimbi yesithupha kuzimate bensimbi yesikhombisa kumsakato lokwala FM kulihlelo letiphuma embiteni. Nzamba Malehle mbukele ekhaya sibona kulo lithimbe egoli. Sibonge kuye Sibusiso Mbukeli tiyaguca talamuhla asibenze sihlangane ngalwesine tikhona tesindebele kusasa bese kuthi ke uma kubumbana yesikhombisa lamuhla ebusuku tikhona tesixhosa sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo nanto zakhe Mathebula Inzambama lenhlengwane. Asikubingelele sikwamukele kunasi simo selitulu kusihlala lamuhla ngorelo muhla kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa kuba mahlaza kakhulu ke mathuba emvula mabuka cisheke la eMpumalanga yelive njengoba alapha kuye 60% kanti ke mawehla akhombisa ke nobeke likhombisa ke kubalele kakhulu kade entsholongana lelive ngorelo muhla kanti ke naselangeni la kusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba alapha kuye ke la 30% kanti ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke la khasa phasi ngorelo muhla kepha ke mawubuka ke la entsholongana Kapa likhombisa ke kumbonya ngemafu kanti ke sicwayiso lesivela baka South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke kuduma kakhulu mawubuka ke la engcenye esifundza eGauteng Mpumalanga iKwaZulu Natal nengcenye esifundza ke la iFree State ngorelo muhle kanti ke lesisicwayiso lesikhona la ngeni la kusasa ngahle ke kucubuka umlilo mawubuka ke la ikakhulu kade entshonalanga Kapa ikakhulu kade esifundza ke la iNorthern Cape kanti ke masibukela ke la emazinga ekushisa ukuthi emenjani ikakhulu kade la ngeni la kusasa masibuka ke sifundza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria kufuthumela nga27 26 eCarltonville eFernaghen nakhona likhombisa ke la kufuthumala nga26 kanti ke sifundza iLimpopo indzawo lefana ke la nabo Musina lishisa likhipha umkhovetsheni nga32 kepha ke liphala lilapha ku21 nobe ke ku31 29 eThabazimbi 30 ke la ebelabela kanjalo nasePhalaburwa ngalo muhle kanti ke iMpumalanga indzawo lefana nabo Malahleni ilifuthumele nobe ke lipholile ngaye 24 ikakhulu kade second standard kanti ke eMbombela lapha ku28 30 endzawo lefana ke la nabo Sikhukhuza kanti ke KwaZulu Natal indzawo lefana nabo Mnambithi lishisa lapha ku31 kanti ke mabuka indzawo lefana nabo Pietermaritzburg lapha kuye ke la 32 34 Richards Bay Eastern Cape unzawo lefana nabo Ncuba lapha ku37 kanjalo naseGrafi kanti ke 35 eMthatha 30 lapha ke la eEast London ngolalo muhle Western Cape unzawo lefana nabo Fredendal yashisa nabo Glen Williams nga 35 37 mabuwa bo Beaufort West lipholile ke George naseMossel Bay ngaye ke la 23 kanti ke Northern Cape unzawo lefana ke la nabo Uppington lapha ku38 32 eKruman eSpringbok eCalvin lapha ku36 34 nebeke lapha ke eDR ngolalo muhle kanti ke la unzawo lefana ke la ngabo bo Free State lapha kuye ke la 31 mabuka ke la bo Bloemfontein lapha ku29 32 eGauteng kanti ke eVietnam lapha kuye ke la 28 kanti ke masibuka ke la asifundza ke iNorthwest ngolelo muhle kakhulu kade indzawo lefana nabo Tosca lapha kuye ke la 34 mabuka bo Vryburg kwehlele kubotawong lapha kuye ke la 32 lokusho ukuthi kuyashisa kuleto indzawo leto ngolelo muhle kanti ke lifuthumele Rustenburg kwehlele bo Potchefstroom ngaye ke la 28 kanti ke 30 eLichtenburg ngolelo muhle angisho ngithi kungakube ngikuphathele kona busuku abube lobuhle